Atrek dia guys. Wih. Wis. Tinggi guys ya. Itu guys. Nah, posisinya tinggi guys. Muatan besi guys. Wih. Indo 500 guys. Wih. Wis. Muatan besi guys. PT Rizky Jaya Abadi guys. Indo 500 trailer guys ya. Nggak sanggup naik guys. Atrek dia guys. Soalnya terlalu tinggi di sini guys, jadi dia nggak sanggup naik guys ya. Dia nyendat-nyendat guys. Habis rusak kemarin tuh guys ya. Wih, ih. Wih. Nyendal dia guys. Oh, atrek lagi guys. Jauh turun guys. Soalnya posisinya nanjak guys ya. Jadi dia nggak sanggup guys. Wih, wih, nggak kuat guys.
nggak kuat deh guys. Sanggup dia nanjak guys, nyendal-nyendal dia guys. Jangan dipanggil, Pak. Jangan dipanggil, Pak. Nyendal-nyendal dia guys. Muatannya lumayan berat guys. Tinggi guys ya. Itu guys. Nah, posisinya tinggi guys. Lagi diperbaiki lagi guys. Naik guys ya. Dino 500 trailer guys. Tadi nggak naik guys. Oke. Asli macet guys, tanjakan guys.